Proleće donosi čitav niz promjena koje svakom trkaču izmami osmeh na lice. Verovatno ste prilično oduševljeni da siđete sa trake za trčanje i izađete napolje. Ili ako ste već trčali napolju, da odbacite jakne i rukavice, prestanete da brinete o vetru i ledu i naravno promenite svoje fitness rutine. Ipak, u svom tom oduševljenju budite oprezni da ne preterate sa kilometražom ili tempom. Ove greške mogu da nas odvedu u povredu ili pauzu, a to niko ne želi. Ćao, ja sam Draško iz Brca i ovo je 5 saveta kako da napravite bezbednu tranziciju sa zimskog na prolećno trčanje. Odvojite vreme da pogledate svoje patike i uverite se da su spremne za povećanje kilometraže koju prelazite. Prave patike su važne za opštu mehaniku trčanja, a ako nosite istrošene patike, a povećavate kilometražu, možete da se povredite. Proleće je odličan trenutak za nabavku novih patika za trčanje iz dva razloga. Postepeno ćete ih razgaziti i samim tim ćete postepeno povećavati kilometraže, što će vas zaštititi od pretreniranosti. Nove patike su uvek dodatna motivacija za trkače. Baš kao i vaš automobil ili bicikl, i vaše telo ima potrebu za malim servisom s vremena na vreme. Proleće je pravo vreme da posetite lekara i uradite osnovne sportske preglede kako biste se uverili da je telo spremno za naporne treninge koji vas očekuju. Ako ste imali povredu u prošlosti, ovo je odličan trenutak da posetite fizioterapeuta ili doktora specijalistu koji će obaviti kontrolu kako se povreda ne bi ponovila. Samo zato što nije letnja sezona ne znači da ne morate da se zaštitite od sunca. Čak i po oblačnim danima krema za sunčanje je jednako važna kao i pravi par nogavica ili helangi, kako bi vaša koža bila bezbedna i kako biste izbjegli oštećenje od sunca. Fondacija za rak kože preporučuje nanošenje kreme za sunčanje 30 minuta pre izlaska napolje i ponovno nanošenje svaka 2 sata. U sezonu uđite lagano sa postepenim treningom srednjih dužina, laganih tempo treninga i sa manje intervala nego što ste navikli. Intervalni trening u kombinaciji sa treningom snage može da bude od pomoći u skidanju onih kilograma koje ste nabacili u toku zime. Sunčani dani su savršena prilika da pronađete lake, kraće trke u kojima ćete uživati sa prijateljima i porodicom, dok se lakše vraćate u redovnu rutinu treninga. Ovo će vam pomoći da budete odgovorni prema svom glavnom cilju i da se dobro spremite za glavnu trku sezone koju ste sebi zacrtali kao cilj. Pogledajte kalendar svih trka u Srbiji i regionu na sajtu Trčanje.rs.